video ye twa nipa dom a BBS ye it say ene wo twa to say BBS wono se papa je alpha video na amma enna nyimei na de che manja na ono champion man china meeting na ene nya dwa bi because ono ate yetia no Abusuya ahaya Ghana Diaspora TV ana obitima kan Diaspora TV ni nyina ayepe abusuya lewen ebu afu papa aya ne nwuma a trending say woni patapa anwo ma ya trending omo ye hu video na wa oni tua Polino multimedia otua ne na chi kakra na so otu kwa akotena UK no o de channel no ema Papa J na Samri Papa J so enioma bia wo ye na akoye se amanfo ebu ye fu Polino multimedia kakra sanse ase asem no enya no kre na ode baba to wonom wose patapa ene kodjon canceling we video mo ye ene ma bebre ko so wo honom a aya na de mbe show social media no eye kom na enzo no mo yom se de mo sika na wo videos ni evidence a ode be baba nte ama Samre kodjon canceling wen de buafu ye pa aya nya asem ketwa na mo me yankode yankotie lo wen wose wo be chi se ne manager anchi Papa J antumu a ono mbeje adwuma ye mo yankode yekonkotie video ye twa nipa dom eku ono a BBS ye itwa normal video on say ene wo twa to say BBS ono adea me den na ode babo ntere we bema so anfa video no manager what jaso oche se Papa J alpha video na amma enne nimei wan sanfa video na de okana wasem amma nimei na de che manager na ono champion man Papa J achina Sunday Monday man china meeting na enya dwa bi because ono ate yetia no ema fatima batam sa so many years e twam twa e ka setia me mo ya we me nya bi sada Papa Obanski dey say man chino me ma put for say abroso wadi ni mo che fine me dem say agona wudi nemu abotifo mi say agona na midi utwa to ne mesre no afede abroso ofede ba fosin adwuma me mere me ma okosa abon se bia positive ne wotunya sa ne bi ana paso ate ense bi tama ne the time obisu ya dia atia me a na mo ye di ko jija o wo so wo de wontimi nya sa wo de wo so wo chi obi a ya be ka se yi ana wo su ko to be se esu ya we mo ya se ni mari ye nje Papa J mi pale no wo pale no waje no ka na akotra wiki ana waje adwuma na ma Papa J me ki so ntimi di atem ka asa mo ka cha Papa J no I don't I see video no me meet so video no esa ma abotre na me be me se me den na video no what about video be oba say to say those no obi o patapa obi o etire eje I don't okay sa no ato ni batini esa nyom no video no meet fama man tani ya o se mo wa video no meet fama man tani video na ya present ka ending next month and have to say next month another say at the first and second and every first positive na video na about na plan so audio ne enko aka bia even aba but what make out the say wa fishing me o ma fa video na e ma about na de makobo ma bi di wo with video no so monchi ne en pusi Monday Tuesday month na monchi videos me Monday na Tuesday ye na kwa de nasi wodi achi sana Juma meeting Papa J no. Maria, uche, se month no, afi enanche, efri enne ekwo nyina. Ekusi da major acting. Efri Ghana. Se manya dia, ma polino de Papa J. Ensi me se biom da. And the same time, mo fa camera entu me se biom da. Me ba I go to Central. Number say efri na ko pega be makwase. Polino multimedia e wase Papa J anything no wase o mo kamera el tom so kamera tom so na beta man say believe ko yase okoha ana mo post ya o me yase I swear yes if na come say Polino multimedia Papa J anything ni nyina mo bia fa kamera nsi so abontre say be bia abontre ana be pega be ko so makwase na e be kamera so wo honom obi atwa o mo nko mo ntwa bi anya sa
Oh, Papa Joe, but them. And I'm sumpa. Ya fase, ya pase, ye mess fata, and my other phone sampa. Yammy didn't know go you yaman are doing Binagopoa. Sabi, and Gidi, and then to accept, reject him, and Casa Finch will be. And then the dress at Odayana, Waka, go for what did the attempts of Sanon, go yet down. A bishop from Wakadianka. Papa J. You them. Papa J. Now, over to go, but I did smoking. Okay, and you remember, Matty, much like me. Much like me. Yes. Right. What time me uncle Grandma you just one. We just one. Na manager. Right, if it's for my banner. At times one or never say oh one. Miss I me much no. Okay. Mate me piamo. Ah, me nyata tisio no. Tisio no. Azak di no. Timo mo abro batenya. Ena amada na do so de mo so de no so mo wanti ma mo tine. Mo so ebo ha saka ho. Timo ha bi. Ai. Okay. Mate me piamo. Anadi mama ena ne dem. Mo na ne paso. Re, mese, ono wa chia me. Se man timi anche papa je ne timo ni nyina ntuma nyebe. Enfine mo timi de man timi anche o ma me timi me nyama bi. I'll take all mo nyina. Oh, but dem papa je. Hey, ni be pa asemo. Papa je. And no way brother. Sao okay after interview, question interview. Ubisa question bi abanim, ubisa question asa what so, ubisa question asa oyame oya, ubisa question asa watiko bomba watiko, ubisa question asa oda una sunye so, ubisa question asa entina asante first no, ya invite mu no. Asante first, tini ya invite mu. Sa papa je mbo, sa papa je na mo se apotokra. Ono no, ne kwasa question tina. Masi asante first, o man fer no. Yes, me I'm aware. Bisa so ne kwasa question obisa anytime obisa oketi nsem obisa oketi ntokwa bibi atuni baby dem oba ana hwan wa fa video na ma gana fa hwan obate na video to me drop Tuesday na Wednesday na Monday ba ko drop so what's meeting fama what's oh mate me twa me nai I munchi me ye munchi me ye no bacho what's I mean or Iroba we need wale I don't win ba entina na di mo amele no 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 wa kontuom na wakoduru fie na wunya baabi na eya pa me kanfo ni Valvi Guest House amaw eye Kumasi Kwadaso Estate near Christ Apostolic University and Kwadaso Market wo mo jacuzzi papa bi omo wo swimming pool a obetimi adodwo ho ni Valvi Guest House se wonya ahoho bi na opa baabi papa nso amomada efa ne light adundum de menwene ho kora omo wo solar 24/7 a eya adwuma na air condition so etwagu afa kora de ni Valvi dia betwam edemu stronko owo pap bi a wo bia na wo wura ho no mo a wo be fili trebie se wo pe DSTV ahwe ni Valvi wo projector kese abodam eti wo ni problem kra se wo pe bibia nom ana se wo pe bibia die emutio die wo ni hu problem kra Rani Valvi bo wura ho na bibia wo nsabeka ni Valvi Guest House na wura mu a emu afeyie tutromi kai enkoda ba bia se ni Valvi na security ne so de eye tight me kanfo ni Valvi Guest House amount fra wo mo ewo ahomatrofo iso 0547819823 anase 0263928191 so wo amonone a na wo de Ghana code na ahye ni mu
At Nivavi, you are not just received but welcome as part of the royal family. Nivavi Guest House. May